Imana yashyizeho isabato kugira ngo yubahirizwe. Umunsi w'icyumweru. Icyumweru Satani yashyizeho ese ko nkubaza. Icyumweru no washaka ku cyumweru ndi kuwa mbere. Ku cyumweru ndi kuwa mbere byanditse he? Byanditse hehe? Nose muri Bibiliya yashyizeho isabato kugira ngo yubahirizwe. Muwe murongo? Bibiliya? Jya muri Bibiliya jya muri Bibiliya. Warawusomye tubwire. Jya mu Kuva. Igice cya 20. Wahageze? Wahageze? Ndahera ku murongo mvuga ndangize. Tubwire bike mu byo wabuze mutitiriwe tuhasoma. Ndavuga byose. Vuga bike mu byo uzimo nyine. Wapi ndavuga amategeko y'Imana uko ari 10 ndayavuga. Iya mbere? Nagayaca amaso. Oya wahageze? Oya mbwira ibya mbere nta kibazo. Wapi? Abanyagatolika Imana avuga ngo nukwiremera igishushanyo kibajwe. Papa ngo azayambisha pure ku nzozi. Kandi Bikira Mariya yapfuye kera. Bikira Mariya yapfuye kera bakamusenga. Tubwire sari. Tubwire rw'inyamaswa yapfuye kera. Nawe n'igishushanyo. Yewe nambara ukwanjye. Umva papa ni yambara uko. Tubwire idini sanyamo niri. Idini sanyamo niri. Wambaye. N'inyamaswa yapfuye kera. Kandi nawe rwambaye. Idini wemera nire kurusha yandi. Idini wemera sanyamo niri. N'abadivantisite b'umunsi wa karindwi bubatswe ku rutare kandi n'amarembo y'ikuzimu nazakubatura. Niyo bagutumye. Jene tumye n'Imana. Imana yahehe. Iyo Mana iri hehe tumye. Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibintu byose. Iri hehe yitwereka. Iyo Mana iri hehe yitwereka. Imana yabishyize muri Bibiliya kugira ngo tujye tuyisoma kandi tujye tubahiza ibyayo. Nese Imana ntigaragara. Iyo Mana ntigaragara. Imana ntigaragara. Mwahuriye he? Igutuma. Imana yarantu. Mubwire mugabo. Mbwira umurongo wa Bibiliya wanditsemo ko icyumweru cya Satani. Nose ngiye kukubaza kandi usubize. Turi kujya oya. Reka uvuga oya. Ngiye kukubaza. Icyumweru ni igiki? Urabaza bakakubaza. Icyumweru ni igiki? None isabato ni iki wowe? Isabato ni ikiruko cyahumetswe n'Uwiteka. Uwiteka ari hehe? Tubwire ari hehe Uwiteka? Uwiteka ari mu ijuru. Mwahuriye nyine. Mwahuriye he? Yanumye. Yagutumye muhuriye he? Yagutumye muhuriye he? Yanumye umuhamagaro wayo. Kubera icyo ari wahisemo. None se kankubaza. Oya nyine mbwiza. Oya kuki Yesu yavukiye kwa Mariya ari bo bakene? Umva. Kuki Mariya yavukiye mu bakene ni ukubera iki? Papa yambara ibishushanyo. Papa yambara ibishushanyo. Inyamaswa n'uruhu rwayo yapfuye muri oya ngenge kukubaza. Urumva? Icyumweru ni igiki? Wewe wambaye uruhu rw'inyamaswa. Kandi inyamaswa yapfuye muri zamani. Umva. Kandi urabona ko nawe wacumuza. Nawe ucumuza. Batagukura mu gakiza.